vhiki ra ku hundza ndzi kume papila ro huma eka lava ka TV va ku a ndzi hakelangi TV license ya mina swi nga leswi va lava mali ya vona ndzi tinwaya nhloko ndzi tivutisa kambirhi kanharhu ndzi kuma leswaku hina Vatsonga va hi tekela hansi too much va hi nyika nkarhi wo ringana 48 hours eka TV hi lembe lowu ringanaku na 2 days a lembeni loko van'wani va ri na 3504 hours eka TV hi lembe lowu ringanaku na 146 days a lembeni swi hambane kule leswi kambe mali ya TV license hi hakela yo ringana hayi mina va ta ndzi khomela a ndzi nga swi koti makomoreti sona ke kwi n'wana wa mina u le ka ICU exibedhlele ririmi ri tate nomo u tilumile exikolweni loko a fosteriwa ku yimbelela national anthem a ni ku hava Xitsonga eka yona kambe veri i xidemokirasi vanhu hinkwenu ha ringana loko ku ri i xidemokirasi wa Xitsonga xi nga ri kona eka national anthem hambi mfumo wa Ntsanwisi a wu antswa hikuva eka wona a hi yimbelela risimu ra rixaka hi ririmi ra manana kahle yi la ku tsariwa hi vuntshwa national anthem leyiwani eka leyintshwa hi susa Afrikaans leyi hi ntiyiso ku nga yona xihlampfa hi hoxa Xitsonga ku nga ririmi ra kwala kaya sona ke kwi makomoreti sona ke kwi hi vona makula alakiyani sila teketiko sona ke kwi makomoreti sona ke kwi xana ku humelele yini lomu matikoxikaya hi mavhengele ya vanhu va ka ntimeni lawa a ma tirha kahle hi nkarhi wa Ntsanwisi ya wile hinkwawo namuntlha ku nghene Makula corner to corner i xiphaza xa Mkula va xavisa swakudya kambe vona a va dyi swona swakudya swa kona ndzi tivutisa ku ri why vana va hina va basulukile tinhloko hi matsatsi ya swikhekhani na makipikipi ya Makula loko Rusty a vulavula veri u twa fole va endlela leswaku vana va nga tekeli enhlokweni leswi ndzi swi vulavulaka va chava mtiyiso swi tela swi ri hava maphepha kambe swi na mipfumelelo yo pfula swiphaza ku na vukungundwani lava va ka hina namuntlha va pfule tisaluni etipavementeni ani etixopeni ku nghene Makula lava va ka hina va ta helela erenkeni va xavisa vuswa na ti-cool time kumbe va ya tirhela Mkula xi va holela swimalani va tlhela va ku a swi fani ivi liseni hina vatukulu va misisi yo rheta ani vasesi wa hina va swi nyikile va lava grosa leswaku va ta ngetelela mudende wa Mbeki lowu xetelaka ekule ku hlanganisa swilaveko swa vona swa le makaya kambe van'wani va teka timiliyoni va xava tibuffalo lava majaha va khoma nkuzi leswaku va ta kota ku kuma xo khojeta kambe van'wanyani va teka 100,000 va aka xivala xa tihomu hayi sona ke kwi makomoreti sona ke kwi e parlamente ukungundwana lezitinike matimba sona ke kwi makomoreti sona ke kwi milawu ya kona itikisela swisiwa na mani sona ke kwi makomoreti sona ke kwi e parlamente ukungundwana lezitinike matimba sona ke kwi makomoreti sona ke kwi milawu ya kona itikisela swisiwa na mani ndzi tsoniwe ntirho hi va ka mfumo va ku ndzi na criminal record hikuva ndzi tshame ndzi yiva 2 kg ya mugayo emakuleni hi ndlala kambe Bekicele loyi a va n'wi hlongorile va ku u tlangisile mali ya mfumo namuntlha u thoriwile nakambe hi vona va lava a va n'wi hlongorile
va hi tsona mintirho, va hi byela hi Vuk'uzenzele, kambe vona loko n'hweti yi hela va hola mali ya matsivitsivi na ti-benefiti. Van'wani va hina hi xavisa mihandzu na ma-10 a switarateni swa Joni, va rhumela metro leswaku yi ta hi tekela xitoko xa hina va ya dya emakaya na vana va vona. Hina lava ka hina vana va dlawa hi ndlala, kambe maNigeria va xavisa ti-drugs a va khomiwi, a ni va dya na vona. N'wana wa mina u hetile eyunivhesiti kambe xitifiketi u hava, va xi khomile va yunivhesiti va kuva va kolota. Se u ta wu kuma njhani ntirho leswaku a ta va hakela loko va khomile maphepha ya yena? Va hetelela hi ku rhumela sheriff ekaya ka mina ku ta teka nhundzu leswaku va ta pfala xikweleti xa n'wana xa xikolo, kambe na sweswi ntirho a nga se wu kuma, veri u hava 2 years experience. Va tlanga hina vanhu lava, va hi tisela ti-labor brokers ti ta hi tshikelela ku tirha hina kambe ku hola vona. No, enough is enough.